ناویم عبود کوڕی حەجی قاسم حسێنێ مەخسۆ دەهێ ماە چارە ساڵە 1966 li gundê Dawdiyê ji dayîk bûme. Ev gund dikeve devera Çaxirê li gel Çaxir û Tirxenzîrê dikeve orta Hesekê û Qamişlo û Amûdê de duê navê de ye. Em girêdayî bajarê Amûdê ne. Me xwendina xwe yî seretayî li gundê Dawdiyê xwendiye heta refê çara. Piştî wê na şagirt kêm bûn me çû li Bêdîziravê gundê Bêdîziravê sefê refê pênca û şeşa min xwendiye. Piştre ji xwe ez navbera Hesekê û Qamişlo de min xwendî. Heta ez gihame refê 12. Piştî gome bekilorê xilas kir me pola taybet ya fêrkirinê me ew xwend yanî sefxas min xwend. Ji xwe bidî got ez xelas bikim xeta sor li ber navê min xistin ez bera me dan ji xwendinê. Salê heşteyî de tiştê got bi mir çêbûn destpêka jiyana min xortaniya min çawa rengê welatparêziyê bandor li min kêr û çawa ez bi helbestê hatim girêdan û xwendinê ewaya jî giş bi tena xwe min dikir lê min didîtin yanî min rewşê siyasî didîtin wê çaxê di destpêkê de ew dîwanê cegerxwîn min dîtin min xwendin min xwe fêrî zimanê Kurdî ê latînî kir di destpêkê de. Di heştê di dawsiya de me perwerdê zimanê Kurdî min xwe perwerde kir perwerde diriya Partiya Îtihad-ı Şeab de bû min perwerdak stend. Ca piştî wê me perwerde dan perwerdê zimanê Kurdî komkî biçûçik yanî sisê bûn çar bûn di do bûn sisê bûn. Melmala Hesenê Eniz me dida, melmala Fikretê Fêselê Mîro me dida. Me gelek mal yanî ev malê tên bîra me me fêrkirina zimanê Kurdî min xort yên hevalê xwe fêrî zimanê Kurdî dikirin. Di wê demê de tevgera azadiya Kurdistanê jî wek dibe şaxê xwe bêhna xwe felsefe fikira wê na giya herêma me. Di salê heştê du wana de min gelek kes dîtin. Mîna Ebdilqadirê Cibokûco ew ê got Libnanê li Qil'et Şikayf şehîd ket li mala ezîzê wanikê wan ew mervatî di orta wan de hebû me li wê derê hevdû dît. Wekî de jî xanîk hebû li cem melvêdekê li Kornîş hem pêşmerge jî hebûn xanîk kirê kirbûn ê başûr û pêşmergê Rojhilat jî hebûn û PKK jî hebûn ji xwe demê de Dedeqedê jî hebûn Kok jî hebûn ê Kemal Borxay wan henî gelek partî li vê hatibûn li vê derê derfetê xwe dîtin datin vir. Ez diçûn cem pêşmerga min dan û sendin banar dikir şefîrkê xwe min ciwan qedadin ez xort bûm yanî ne zêde 17-18 salî bûm. Bi qeremaça dîtin ser muşebek û tişmiş têwil û carekê ez ciman derketim yekî ban mikir got ma çima tu nayê ceme jî ew jî dixaniye kê de bûn dixaniyê Zibêr de bûn Zibêrê bavê Nisrîn biraziyê cegerxwîn bû mala wî na li tenêşta ava medresa Hemed Selîm bû Hemed Selîm Xelef. Ez derbasî ciman odê bûm min dî sê hebin herek di qoncikekê di rûniştiyê pênûsê wan di destê wan de ne pirtûk li gel wan in pirtûka xwînin pelê spî
از رونشت ملوان نری یعنی وقت یکی به ای کردستان بستینن اون و دانو سندن ارتامت چی بو مدوی دمه ده تفگر آزادیا کردستان مناس کرد و دانو سندن چی بو به ویرنگی ما خورد کوم کرن و جوینج خورتار چی کرن و هنو تایبت دوی دمه ده ایگو مبتوپی دلیستن ما او کوم دکرن ویرنگی کار و خباتا سیاسی مدام شاندن حتی سالان نوتو یکی ده بنسی و سیوانا انیار ازگاریانا توا کردستان ده ما بلاوک بلا دکرین دنگی کردستان دهات ما بهدور دخوند تقریر سیاسی ما بهفره دخوند مسئله شخصی ما پرورده ده لسر دوی دمه ده ازو شهید ما پرورده ده ریوبری مجی ایگو حتی انا جی لوره جرد گوتن مجدل باوی دلیل وی ریوبری آمده کرد ملتاخا كورنيش لمالا محمد سعيد مجد قو محمد سعيد آشتي ما پرورده سياسي و عسكري دامه سياسي دا وشهيد مو پرورده عسكري دا ام دبرن ما او دبرن حتى جي ترتبوان فيرنجي يعني پروداك عسكري جي هبو يعني حتى او خورتي قو پروداتن پرورده كرن عسكري و سياسي جارك سروك ايگو يعني او قوريا او دبرن وفقريا جمع ولا سرو قوتي افي قو يعني فانك خوتان قوتين مجيوان فكري بيتر بيربرن ولات باريزي مجيوان ولات باريزي فكري يعني كين افي وان پرورده دكن وان آماده دكن قوتو مموي و عبود يعني سپاسي جكربون کاری ویژه‌ای ما هلبس ده نویساندن دوی دمیده ما ده سر عقید نویساندن سر مظلوم نویساندن ده سر گلک هلبس من نویساندن ای گولو باندور مد کر به تایبت رو کوارا آزادی مجد گو مجلة الحرية هر لحد بون زان محردشن بون دهات جی لبنان درکت دهات بحثا برخدانا زندانا دکر از پر باندور لمکرن حتی رو که مجي فراوي نخوار مقو ازي وقت اضراب عن الطعام واناره جا اي زاروي ابيمه بمن دكن يعني هفقاسي مظلوم دوغان باندور المكر مجي هلبس نيفيساند هلبس مجي لسر قابا برتوكا مني يكمين اقو لسر مظلوم من نيفيساندي دساري حشتي انه هذا دولتي هات ملامه دكانك مهبو هاتن اريشي دكانا مكرن قو تباكيتا دفروشي درباسي هندري مبون هلبستي مجديتن هلبستي مجديتن او هلبستانا جبرن دوريجي اي تفلهبون نيج بشكتني وحتى مرو كاروان زيبك تفلهبون مشترك والدوريان مشترك جوان دقوتن جبوي وناجي سي وحفت هلبستي من بر دوي دمد يعني اي جو برجي جمالا فيلمو نافينا ما تبرم لزان جمالا فيلمو قبنا ازيببم و از دنگ جی ناینم شبو زرار نگیته تعده نگیته بفیرنگی او هلبس هم چون باندورا که مزن مگر گو پینو سامه هات سکناندن يعني از پر لبرو انکتم حتی سالا نوت و نها سبات دما گو سروکاتی دیل کت دست دولتا ترته سروگاوا گوشکنیای رواندن پینو سام دیسا کت لبو تفگریده دیسا جی مهلبس نویسان سالا 10,000 ده مدرس بنویسه هلبس دیسا دوباره مکر هلبس یکی مینوی چاقی بنویسان ده سروک بو پشتی گو دادگه ده او حکم مؤبد دائمی لی داروکرنه لی برین و چاقی من و برن امرالی من هلبس على سر امرالی نویسان مگو اری امرالی بل على سر تبل اذن بالا فرونا تورين دبي بلا بگویشن رامانن آشتی و دموکراسی بلا هی نک بکن ولقانا بکین بلا ستور بکن عورین خیان رشو تاری بفیرنگی من هلبس نویسان و از من سروکاتی نویسان لهما تم يه دبالا مدبون او دوست ان كيف دمينا ابي وسيفي قلو دبالا مدبون ديسا جام چون جام هبدو امدهاتن تدي قوناخن دجينا دي دمنا دي مرو كاري سياسي كاري مرو دجم دي دنا دي گرم دي بي
ببینن گهانه کار و خبات سیاسی جی مدام مشاندین حتی ایجا شورش دست بکر حتی 2011 دما گوجا شورش دست بکر و اف آلوزی لسوری چی بو لیسا مجی خب بخورتایی دناوا کار و خباتی ده مگر تابورا یکمینی گواد آوا کرین لهیمو آلی کاریک پرمزن من بوار کریه جحمه ملیده ملید يعني از ناو خدمتك في تفاصيل وينا دج حمم لاده بشتي وينا اجا بشتي مشا وبشتي افاكرنا سازيا ويه جيل امجيان 2014 جو يكيتيا روشنبيرا كانتونا الجزيرة جو ما افاكر وجامع كارو خباتي روشنبيري ونيفسكي برنگێکی رەسەن me dest bê karê rewşenbîriyê kir û ji xwe heta vê gavê jî ez wek ez 8 sala hevserokê Yekîtiya Rewşenbîra heta vê gavê 8 salê min diqedin min rêveberî kirî Yekîtiya Rewşenbîra de û me li min bicî û li Reqa jî me kara kirî ê rewşenbîra ji bo avakirina Yekîtiyê me li wê derêjê ava kiriye شخوا د کوردیناسیونا تفدمه د حتا بدمه از کاری خود دکم د 2017 حتا 20 جیم کاری خو کوردیناسیونا تفدمه دکری و گاویج از منسقیه دم آگشتی آ تفدمه دم وقبل نام آنی سر زمان دست بکا سال هشتی دست بنویسا کردی کرد. لی پرتوک تنبون زمان کردی قدخه بو ترسک هبو هر کسی نویری بو بری خود بدا تیپا کردی. جبر گو ای بری خود دا تیپا کردی قلن داتانی. قلن اوی یا نفی کرم بو یا زندان کرم بو. بفیرنگی بشتیم خب پرورده زمان کردی کرد لسر پرتوکی سیدای جگرخوین ده سالا 85 یکمین چالاکی بو بنیا روژا نوروزی 18 ماه سسیا 1985 جقامش لو مبری خدا حسکی جبو از وی چالاکی شبهر کالبستی حاضر بدی دوی شبهر که ده ماموسته صالح حیدو و سیدای تیریش هلبس دگوتن پشتی وینا من هلبس خوشانی سیدای تیریج و صالحی حیدو کرد. او ناس کرن دوی شبهر که ده پشتی هلبس خوشانی وان کرن کیف خواه پرانی دستی خواه پشتا مدان به تایبت سیدای تیریج دما گودی از بتی پیلاتینی داتینم کیف اوی پرهد نبی سیدا بتی پیلاتینی دانتانی عربی داتانی کدی عربی ای سورانی ببیننگی مهلبس دنی بسان دی دوی دمه ده کار سیاسی اوز بهتر لپیش بوده دی او کار سیاسی مد کرم ویدیو ای تفگره تانین بلاوک بلاد کرم دنگ کردستان من مال به مال بلاد کرم گروپ خوچه ده کرنم دخان به هفدور بوده دی یعنی دنگ کردستان یک هجمار دیگه تارکی بلاوک دیگه تارکی ببیننگی بون های بکی کار سیاسی باندور لنویسان مکر یعنی جاره کمید 86 گوتار مشاند روزنامه سرخوان گوتار من ناوی پککی و راستی بود ناوی گوتار سر نشان آوینا بیشتر پککی و راستی بود نا او گوتار و دم پیش ده پرتوک گمشی کردی لسر روشنبین روز آبای کردستانی او گوتارن شورشی ما و به پرتوک دم پیش نه نا این از نویسین دور سطر پلکی زیاده تر چه بی از نویسین می آوری در کبی حشتي ونهاده او هناك هلبسي من دولتي بدن او شون وهناك البرد استعمال ما هلبسي خوكم كرين حتى ابدر فتي شورشي شو ابدر فت شيبون ما هلبسي خوكم كرين وهلبسي قوم لبساندين دي ديوانا يكمين دي كليكي زوزانا ما ابدر خس ده 1016 هلبست اوي يكمين جي اوي ديواني هلبست لسر امرالي او جي من سالا 10,000 سر دما جو سروكاتي برن امراليه
تدي حكم لي برين ما أول هل بس إمرالي هل بس يكمين دي ديوانا مني يكمين دي ما البردلي من فرشيرين أب هل بس أب ديوانا يكمين ده 1000 شازاده هات شاب كرين برتوكا آگو طيبت مندية قوي اللي جمن هي ياگو قلك حسر من بارادن دمامد نيفيساند 2 سالة از بيفي برتوكي في مامي او برتوكا يابو وسيفي قلوي يابو وسيفي قلو من بشي هلبستك لسر نيفيساند بشي بياراوي مدي هلبستي ريناكي من كر جيروك من دي جيروك جي البجناوي ناي من بري خدا روماني ومكر رومان من فرتوك مكر رومان جارا يكمين قوم رومان نفساند اب رومان جستد وحشتي وبنج روبلا بيكتي جيانا ابي اوسف يعني چما ابي اوسف وچ باندور مكر حتى بري خدا روماني رومان نفساند ابي اوسف يقولوا ج سال حشتي بنجاده ناسکرنام پیر هی و ناسکرنامه ده آسته که پر نزدیک یعنی دما از چون سر گورا آب عثمان سبری سالا 20 سال ده قدیمه او ببیت آنی چه ندو گوز آب اوسیف گلو بخور نبن لسر گورا آب عثمان سبری چما زبر تم آب اوسیف دگود و گلک جاری سروی گوره گریایی و قرزی که دسمالا خوشی حسری خوزو ها کرنه البر شعبی من نارن دقو ما مستهی من لیبورینا خوش تخوازم گو چند سال در بازی من از هر سال نل سر گوراتمه از لیبورینا خوش تخوازم اب گوتی نوینا اجبیر ناکه مخصنه پرتوکید پرتوکید چه تشتهی من نفساندی اب رومان جیگی خوی پرمزن گرتی دناوا جواکیده کسایتن ایگو حسکرین ولاد پاریزی و حسکرین تفگری و حسکرین ویجیا کردی بمر آخرینی گوتین هم گریان في رومانير گوتین هم گریانه هم رخنوان يعني جارا يكمين دون يكي رخنوان مينا خالص مصور بين برتو خوندي از گریان مبير ما نخوا في نفسي باندورة که مزن پر مزن کری براستی از پر وستیان وی پرتو کرد 2 سال ساخ از پیر مامه 2 سال گم خوالا کری پیچ به پیچ بیارا گل هلیلیه چه بویه آگره وی مدیتیه لسر حاضر بومه و پیچ به پیچ بن کونده چه بویه ملت چکریه چاوا هاتنه ویشه وی خو نبویه حتی بره سبه هلیلی که چه هیجانه ده بوم پارتیین سیاسی سازی دزگاه خلق دوست مروف چاول وی مالباتی و مالا اوسوی گلو کمبون و لشرعه اوسوی قاد و کلانا پیشیا مالا اوسوی گلو حتی بری سبی نمیشان خوارجی بدوی کسی نبو لیتشی دگوتن دگو طولا تر عردینا جدوی هر کسی عردینا مینه جبوی فناجی رومانا قلن از بهویمه ایگو نخوانده بجی بخوینه از هیوی دکم ایگو نخوانده بخوینه تشت ایگو کیف آمتینه او کدامی گو ازانم گو مکده کریه دوی رومانه ده همه برده همه ده لی اف طایبه دما اکادمیا زانستا جواکی یا ریبر آپو بریا دمه که ماودیتن گو چند برهم مدانه کسایت کی خوینر هاتو پرتوک برن گو ما یک جوان من رومان آتش دایه گو پشتی وگریا گو ما نقاش پیر کرد چه پرتوکی گولو يعني كتن دليته جو بشي تسي خافت رومان جو رومان قلنا عبودي مخسو جو عشقك برانا فادلي مده اف قلتنا انظامي اكاديميا زانستا جواكي يا ريبر عبد الله اوجلانه كارو خبطا من نفسكي بفيرنجي خود ده بیتو ددوی ماه ششا 2014 وقت نها املوی جینه یکی دارو شنبیرن ریما جزیره دوی دمیده ناوی ابو هات آوا کرن شخوا ام ده ناو دبون
ما نفسجي خل جركي لجي لديركي لحسكي لتلتمر لسري كاني ما نفسجي خل حدري آوا كرن وما خص كاري خوي جتيار وشمبيرة أم بدن بيش وما خو كونكر براستي بيشي دما جو أم دجفيان دما جو ما جتيار خو آوا كربو جيمة تنبو أم في بخشي هاني أبي حديقة عام جد بجن أفستانان لوي دري جم شاندو نرى لوي دري أمرو دنشتن ما جبيني خجاري چون قبا كاري كما يبو ام دوات لوي دري ام شخور درونشن وكديجي ام لمالاجي درونشتن حتى نقدر فت شيبون اف جيهان دان يكي تيار وشمبيرا ما كاري خوي خستني يكي تيار وشمبيرا بيش خست دي رزگار کرنا کوبانه دي ما دز بچالاكيا كر ما هلبستوانين هريما جزيرة يكيش كون كرن ببونيا يكمين سال وگر یا رزگار کرنا کوبانه هلبزوانی خواهتف مکون کرن ما پرتوگک جی درخست و کار ما یکیتی روز بروز گاب هاتن آبیتن و هات ری حسن کرن و حتی به گابی شدوی دمیده از دسته ریوه بردبوم یکیتی روشنبیرا و از وی دسته ادمامه و از هفسروک مامو دسته و هفسروک حتی به گابی جی از هفسروک یکیتی روشنبیرن کانتونا جزیره حتی به گابیش پشتی اف درفت چه بو براستی ما پرتوکی خواهش چاپ کرد بری ما چاپ نکردم لی درفت جمعه چه بون ما پرتوکی خواه چاپ کردم ما تکلیجی به دربردانین شانده ما چون باشوری کردستانه چون قندیل چون سلیمانیه چون هولیر چون دهوک شانده ما یکیتیار روشنبیرا گاوه ما برفره بون جبوی ویناجی ریخستن کرن و بلگه کرنا چیروکن بریندارا و ین چونا می شهر انیه شهر ده ام چونه مسردانه وان کرنه ام لگل وان مانه و وکی که تیاره روشنبیره حتی داویه چی تشتی چی دست ما هاتیه ما او نویساندنه لی استم جی دی بیجم چه قاسی ما نویسانده به تیرا دلو بکخوین جخوینا شهیدین و ایرو لسر آسا بکرو جلاد سودیه ما نکری چه قاسی من نویسنده ما چیرو که وانجی نویسنده ما بر همجی لسر شهیدا چه کرنه و ما چیرو ما هر بچی لسر شهیدا چه کرنه از مینا که بینم دما گو شهید جمشید شهید کت از لوی اودیبم از لوی رو نشتیبم آگاهی دانم گو جمشید شهید کت جمشید باش اون اسکر لای یاده دلاله باویجی شهیده لوی دریم هر بس لسر بنا دانی از چه دی بیجم يعني شخص شهيد ما باندور لما دكن ما جي دي نيفيساند جخوا شهيد هركول شهيد كات باش يقول شهيد كات وك يكيتيار وشنبيرا دستا چاندي ام بهفر رونشتن ما قو امي وبيكيتيه دنر بهراركي ويكيتيان نفسكاري كتره ما قو امي بيشانگه هكي پرتوكا عبابك از بوم یک جه اندام دامزرینر یه پیشنگاه شیدر کل و حتی وی گاوی جه اف 8 سال از کمیتاوی نادمه یعنی از آنو دوی پیشنگی ده جروجا یکمین حتی بریا حیوانی وکی گو دیسا جمردار خطبو دوی پیشنگی چی بوی آگاهی وی پیشنگی لجمه هنه براستی پیشی جده ما گو ما اف پیشنگه آوا کرد مدگو کی پرتوکا بخوینه و کی بری خبده پرتوکا و يعني هون قش بتشافي خد بينن بپیشنگاه همه جده هزار پرتوک چو 140,000 پرتوک جده هزار نام نشان چو 15,000 نام نشان و روز بروز کاری ویژه‌ای پیش کرد و نویس پیش کرد بگشتی سر آستا روز آوای کردستانه به تایبت پینوسا جنه گاوک آوید درفت چه بون درفت جنر جی چه بون و خواندن جه چه بون یعنی ده پیشنگه ده جسدی 40 برهم جنه هاتن میدانه وەک ڕەوشەمبیرێکی کورد بانگامێ ji بۆ
همه نویسکار و روشنبیرین ایرو گل و روژ آواش در وی روژ آوا جیان دکن حتی داویه پینوس آخوی ولات پارێزی ئاڕاست و درست پێک بینن بنویسینن یا دژی حتی داویه لدست کفتیه گو ایرو لروژ آوای کردستان و باکر و جلات سوری خوینا شهیده حتی داویه خودی درکفن حتی داویه لحیزی خواه هیزین خوی لشکری گو ایرو مد پارێزن و بسایا وی هیزی و خوینا شهیده گو ایرو ام جیانک نورمال جیاده بن هیویام اوه گو ام همی لوان خودی درکفن